Može, kako ste? Dobro, se umori? Idemo, može se. Dobro. Sada bi se. I tako. Dobro, predsjedniče, dobrodošli u prilike više puta da se gledamo, a i zvanično uradili ispred opštine naših građana u kontinuitetu, a sada i na čelu sa vama prema Ulcinju, pošto smo ljudi koji se znamo, znači možda da naših partija u koaliciji, poslanik gospodin Zenka i dakle vrijeme i posluži, nadamo se, uz Rusa, Članaca, Poljaka, Mađara, u Rivijeri hodinu, da ga je gospodin naša gospodin Balcića, počeo bez jednog dokazina. Tako da smo mi možda utrvali to u kraćem roku. Stvari su uvijek bile spremne, koje su čekale, ali prosto je procedura bila takva da smo morali. Četali ste nastavili skroz do Limana, ali ne znam što je. Ugledati i registrovati nedostaci. Možda se sutra može pričati da se treba možda i produžiti malo. Velika dobra. A neka kaže zavod za izgradnju, neka kaže opštine kako će. Zajednica i onda kroz donaciju neke Brežice, Marine i to, iskorijenili smo to i sada evo, Ličina, park i Ličina, četalište blizu mora. Prijatelju, gdje si direktor? Postavili s one strane. Znači, ovo. Otvara vertikalno, za 50 metara. Zatvaramo razeze. Znači, gospodine predsjedniče, rekao sam, evo ovako, prvo, malo što ste se odazvali pozivu, nekolicini od vas, smatrajući da sve ne možemo ni okupiti. U agendi današnjoj na predlog ljudima koji nam pomažu. Imam pravo i razloga da kažem puno hvala za podršku koje je on i resurse koje je priroda podarila našem gradu. Da ne bi ja tu... Evo, želim odmah na početku da kažem da je boravak u Ulcinju bio veoma zanimljiv i sadržajan i da smo, pored uobičajenih razgovora u opštini, imali određene aktivnosti obilaska, dakle, lučice ispod Starog grada i obilaska radova na mostu na Port Mileni, koja je jedna od najvećih investicija u putnoj infrastrukturi u ovom trenutku koja se odvija u Crnoj Gori, a sa ambicijom da to bude dio zapravo projekta koji će značajno unaprijediti putnu infrastrukturu u Ulcinju. Mislim da se definitivno radi o opštini koja, iako to ponekad zvuči šablonski, ali ima ogromne potencijale za razvoj i čini mi se da malo po malo ipak radimo stvaranje uslova da se valorizuju ti potencijali. Ohrabruje informacija koju sam na sličan način dobio i juče, ali u Budvi, dakle da u Ulcinju sezona počela dobro i da će to sasvim sigurno uticati blagotvorno na lokalne javne financije, a to je opet važno jer mi se čini da stabilnost u funkcionisanju javnih službi i opštinske administracije je važna podrška ukupno razvoju grada. Tako da je to jedan ugao posmatranja stvari koji se dobro naslanja na ono što su ostale aktivnosti, a tiču se prije svega stvaranja uslova da se uskoro dođe do usvajanja
u lokalnom parlamentu niza detaljnih urbanističkih planova koji omogućavaju valorizaciju prostora s jedne strane, s druge strane nastavljaju se važne infrastrukturne investicije, regionalni vodovod kao investicija odmiče. Kao što sam već kazao, pitanje putne infrastrukture je nešto čime se kontinuirano bavimo i jedan je broj drugih projekata koji su također našli svoje mjesto i ove godine u kapitalnom budžetu, naći će i do godine. Ali jedan segment infrastrukture je od ključnog značaja za budući razvoj grada i na tome smo također u prethodnom periodu radili, a nadam se da će vrlo brzo na sjednici Skupštine opštine to biti potvrđeno, to je da će Ulcinj postati sastavni dio koncepta Vodakoma koji omogućava da se korištenjem KFS sredstava ulože značajna sredstva u tretman otpadnih voda, jer je to prosto preduslov rešavanja značajnog broja pitanja od Port Milene pa redom, prečišćača za otpadne vode i tako dalje, što će se sve realizovati praktično kroz kapitalni budžet države i neće opterećivati budžet Ulcinja u ovom trenutku, tako da je važno takvu jednu odluku donijeti što prije. Također smo se složili da je bitno raditi na daljem unapređenju poslovnog ambijenta i iskoristiti sve napore koje vlada ulaže, kako unapređenjem kako unapređenjem zakonodavstva, tako i kroz formiranje stručnih timova koji treba da podrže velike investicije, pomaganjem investitorima se otklanjaju razne vrste birokratskih prepreka i tako nešto čini mi se da je moguće organizovati u Ulcinju i iskoristiti koordinaciju koja postoji i omogućiti da se jedan broj projekata u oblasti turizma vrlo brzo započne, ali smo se dakle složili da je unapređenje poslovnog ambijenta moguće i na način što bi se kroz odgovarajuće povoljnosti, plaćanje u ratama, odgovarajuće diskonte moglo omogućiti i jeftinija izgradnja hotela sa 4-5 zvjezdica koji bi mogli dodatno da obogate ponudu turističku u Ulcinju, što je očigledno jedna od ključnih stavki kada govorimo o generatorima razvoja. I mislim da je veoma važno iskoristiti trenutak koji postoji, okolnost da su raspisani tenderi za valorizaciju Valdanosa, tender je obnovljen, također privatizaciju Ulcinjske rivijere, jer su to uz neke druge projekte ogromni razvojni potencijali i ono što je bila moja preporuka jeste da se razmisli o jednoj vrsti deklaracije koju bi lokalni parlament usvojio, a koji bi bio u pravcu izražavanja, rekao bih, dobrodošlice investitorima na principima koji su već, da kažem, preovlađujući, a to znači da taj rezort bude otvoren za javnost, da taj rezort, govorim sad o Valdanosu, obezbijedi zaštitu maslina, obezbijedi mogućnost bivšim vlasnicima da masline eksploatišu, praktično bez neke posebne naknade, omogući da u slučaju da se pozitivno po bivše vlasnike na nekoj instanciji okonča sudski proces, to također predvidi kao mogućnost i prije svega, što mi se čini da je u ovom trenutku ključno značaja, da se prioritetno obezbedi zapošljavanje domicilnog stanovništva, jer mislim da je to jedan od važnih stavki. Istovremeno, kazao sam predsjednik opštine i njegovim kolegama u rukovodstvu, mislim da je to poruka koju je važno da čuju građani Ulcinja, treba ohrabriti i u tom smislu se angažovati, i ohrabriti našu dijasporu, koja bi također mogla biti zainteresovana da u kooperaciji sa značajnim investitorima bude prisutna u svim tim projektima i da se na taj način jedna čvrsta spona napravi koja će omogućiti da Ulcinj u budućem periodu bržim stopama razvoja sustiže nešto bogatije opštine na našem primorju. Želim da iskažem još jednom zadovoljstvo svoje lično, mojih saradnika i građana Ulcinja, da je gospodin premijer danas u prvu radnu posjetu u našoj opštini i da smo čuli ovo što je premijer faktički sve nabrajao. Da Ulcinj i našu opštinu očekuje, ajde da kažem, talas dinamični razvoja i valorizacije resursa koje je priroda, bit ću iskren da kažem, bila kavaler na našu adresu, a da je falila ruka, da ne kažem ne volja, nego malo dinamični pristup valorizaciji tih potencijala. Ništa novo, čuli smo, po meni, znači, apsolutno dilema nije postojala, nastavlja se permanentna podrška lokalnoj vlasti u Ulcinju, govorim za investicije i za ono što nas čeka, i da smo, kao što smo čuli i ranije, obišli danas, po meni, veoma značajni projekat, po meni kapitalni, rekao sam više puta i to pred medijama, Ulcinj dobit će svoj novi imidž i svoj simbol, to jeste most na Port Mileni, koji nije samo most,
nego omogućava plodnost na Port Mileni, što je jedna želja svih starih Ulcinjana, a ujedno otvara vrata valorizaciji resursa kao što je velika plaža. Normalno danas smo i obišli i lučicu ka Cemu ispod drevnog starog grada, vrednost investicije 1.200.000 eura, znači od strane morskog dobra, po meni značajna toliko koliko za naše ribare, građane, jer je to lučica, da ne pobrkamo stvari, nije u pitanju marina, radimo i na tome, desit će se u Ulcinju i marina, ali po meni da je pomoglo u prilogu ide znači dobrom pristupu tako lijepog starog grada kao što je naš stari grad u našoj opštini. Ono što je možda premijer u momentu možda zaboravio da kaže, dogovorili smo se, zapravo potvrdili činjenicu, danas smo dobili podatke od strane direktora Grbovića, a vezano za jedan veoma značajni projekat, to je segment puta od Sukobina do Ulcinja, da već 7. sljedećeg mjeseca se otvaraju ponude ili raspisan tender. Mi smo radili elaborat za eksproprijaciju i već dobijamo jedan novi standard rekonstrukciju toga puta, jer nas pozivaju i broj prelaska dnevno na tom graničnom prelazu da je jako bitan za našu opštinu i za cijelu Crnogoru. Drugo što bih htio da kažem jeste ovo da smo se dogovorili, a i još jednom potvrdili da lokalna vlast u Ulcinju ni juče, ni danas, a ni sutra nije bila niti će biti barijera za velike investitore. Znači, moramo svi da bude u jednoj frekvenciji, pa makar mi koji danas smo na čelu opštine, ali ista odgovornost po meni pripada i opoziciji da podrži razvoj grada. Znači, jeste biti opozicija tamo gdje im pripada u limitu, tamo gdje treba tako da reaguju, ali tamo gdje je razvoj, tu treba da budemo svi u jednim talasnim dužinama i da omogućimo, otvaramo vrata velikim investitorima. Raduje je činjenica i obavijestio sam predsjednika da je sezona dobro počela. To je rezultat naše dobre ponude i prezentacije naše ponude na svim sajmovima turizma, kako u Crnoj Gori, regionu, Evropi i dalje. I da u prilog toj priči koristim priliku da se zahvalim svim građanima Ulcinja, onima koji se bave turizmom, koji daju tu potporu i da je Ulcinj destinacija koja se traži. Znači, generalna priča vezana za turizam je bila da eliminišemo barijere, omogućimo investitorima da što prije otpočnu, novi, a i stari koji su privatizovali stare hotele, obogate našu ponudu i složili smo se sa činjenicom koja nije strana da bez dobrih turističkih kompleksa, bez te lokomotive, nema nam i dobrog turizma. Nema nam dobrog iz činjenice, jer mi ne želimo da nam sezone traju 50, 60 ili 70 dana, nego da to bude kao nekad makar 6 mjeseci. Još jednom, uz zahvalnost za vašu posjetu, predsjedniče, hvala vam za sve i za vašu podršku. Evo, samo pitanje, da li nezadovoljstvo nevladinog sektora može uticati na novoraspisani tender za zakup Valvenosa i šta vi mislite, da li je ovaj njihov protest utemeljen? Mislim da je potpuno neutemeljen, kao što sam više puta govorio, ali naravno ne pretendujem da bilo kome osporim pravo da iznosi mišljenje između osnovne na te teme. Iz tog razloga sam i sugerisao da bi dobro bilo da lokalna zajednica uputi jednu vrstu poruke dobrodošlice svim investitorima koji su spremni na principima koje sam pomenuo da valorizuju potencijale ovog grada i da je to u najboljem interesu. Dakle, ono što se vrlo često po meni zapostavlja kao stav jeste da sada tamo imamo prilično devastirane ranije sadržaje vojno-dohodovne ustanove i čini mi se da studijom lokacije koja nije previdjela neku posebnu gustinu izgradnje možemo dodatno plemeniti taj prostor uz dakle zahtjev da masline ni na koji način ne budu ugrožene. Naprotiv, da čak budu, ukoliko su bivši vlasnici zainteresovani za to, u ugovornom odnosu eksploatacije koristi od maslina. Tako da mi se čini da se puno tih tema više koristi pod maskom civilnog sektora za, da kažem, političku upotrebu na lokalnom nivou, ali mislim da oko toga ipak većinska saglasnost postoji i da je sada važno da u procesu tenderskom dobijemo zaista dobre investitore, a postoji jedan broj veoma renomiranih koji su zainteresovani da svoje ponude daju, tako da se nadam da ćemo na kraju tenderskog procesa zaista imati partnere koji će na ovim principima biti spremni da ulože značajan novac.
Evo, nije u vezi ulicinja, ali jeste aktuelno. Radnici Herceg-Novskog prvoborca već danima traže vašu pomoć. Da li ćete preduzeti nešto? Dakle, mi smo što se tiče vlade preduzeli ono što je dakle, u ingerenciji vlade. To znači da su inspekcijske službe dobile nalog da izvrše neposredne kontrole i eliminišu sve ono što je moguće protivzakonito poslovanje u Novom Prvoborcu. Sa druge strane, čini mi se da je moguće kroz obaveze koje Herceg-Novska opština ima prema Novom Prvoborcu obezbediti sredstva za realizaciju socijalnog programa, a takođe ono što je bila instrukcija našem predstavniku u boru direktora jeste da se pokuša otvoriti socijalni dijalog i doći do nivoa otpremnina, ukoliko je to jedini put, kako bi se iz prihoda koje bi recimo opština uplatila moglo pitanje riješiti. Znači, čini mi se da se tu završava mogućnost djelovanja vlade kada je u pitanju Novi Prvoborac uz dakle potpunu našu spremnost da već sam kazao, uposlimo inspekcijske organe i utičemo da svako protivzakonito poštovanje bude odgovarajuće, znači sankcionisan. U krajnjem, čini mi se da naš sistem nudi dovoljno mehanizama za zaštitu radnika ukoliko su ugroženi, ali sa druge strane potrebno je i da obezbijedimo i dakle poštovanje svih drugih propisa koji možda u ovom trenutku sprečavaju poslodavca da bude aktivniji u smislu rješavanja toga problema. Dakle, što se tiče vlade, mislim da smo pokrenuli sve ono što je bilo moguće pokrenuti u ovom slučaju.